straight yena ukuthi uyazi ngona kwathi ngesikhathi ngikhula ngenza ukuthi ngine ngibulele noba ngakhipha umntwana ngibulele ngakhipha ingane so njoba ngakhipha umntwana lo muntu akafelwanga wabulala ngame unalo ithunzi kodwa lokubulala so njengamanje lo muntu njoba ekhipha lo mntwana sekufika isigaba esithi manje usefuna abantwana akakhona manje ukubathola angithi sekufanele sithandaze siyakhuleka kodwa uNkulunkulu ngathi akasizwe kanti into eblockile ile yalo wamntwana lo muntu uma uNgobese ezomhlamba ngeke amgeze njengomuntu owashonelwa ingane ongayikhiphanga ngoba umuntu oshone ingane ube neshwa nje yokuthi utheme ethola umntwana noma umebamba umntwana eseswini kwathi makuphela ufika u2 months iphela u2 months umntwana vele wachitheka eswini lo muntu uzomgeza awumgezi njengomuntu owakhipha isisu umuntu okhipha isisu unecala emadlozini nakuNkulunkulu umdali wezulu asiqinisekise ukuthi kuyicala ukhipha isisu ngokwesizulu nangokwesikholwa ngoba phela uyakhumbula ukuthi uma umuntu ekhipha isisu suke ekhipha ihluli legazi lele laphuma kuAbela ngesikhathi uKhayini ebulala umfowabo emgqibe emgodini ubethi uyahamba uthi uNkulunkulu igazi lomfweni liyakhala phezukwakho angithi nansi into eblock izinto zomuntu ophilayo manje ngalesikhathi ke manje sesifuna ukuthi simgeze sithi thina simhlambela inhlanhla kanti umuntu uthi umhlambela inhlanhla unethunzi ahamba nalo khona manje wena umhlambela inhlanhla ukuthi aphile akakwazi ukuphila ngoba lo muntu kunento zakhe evinjwe uye lo muntu uvimba izinto zakhe ngoba akakwazi ukukhuluma nawe nje uyasaba omunye useze wagana wafika emzini lapha agane khona lesikhathi eganile into esahambi kahle usezame yonke into ngisho usejikela ngisho umyeni wakhe owamkhokhela ekhaya wamkhipha wamletha ekhaya yini inkinga umntana uhlebuza ukuthi uthini ngami so ngikhona ngifuna ukuqinisekisa ukuthi abantu ngihlalele khona la engikhona ukuthi abantu bagezwe ngifuna ukuthi umuntu agezwe uma umuntu ngimhlolile ngathola ukuthi wena wakhipha isisu wabulala ngoba ufikile la ekhaya kwaNgobese sizokutshela uma wakhipha isisu ukuthi wasikhipha isisu ku-wrong ngokomthetho wesiZulu ku-wrong ngokomthetho weBhayibheli wokukholwa ukubulala so kuyicala emzimbeni usukuhamba uphila ukuthi wena wabulala sekufuna ukuthi ugeze ufana nomuntu othatha isibhamu noma othatha umesi wagwaza umuntu noma umuntu othakathayo umuntu owumloyi othatha imithi abulala abantu lo muntu mayiseneshwa ufuna ukugezwa njengombulali ngoba lo muntu uhle ekhipha imphefumulo kaNkulunkulu engenacala ngoba usezele into wayenza omunye udlule emhlabeni washiya ingane zakhe efwini lobubi ngoba dala ebulala abantu wazala ingane lokho engumbulali ingane zakhe ziyahlupheka namhlanje ngoba zayizalwa umbulali ayinanhlanhla kuhle umuzi wakubona singalo ufungelwa ngokuthi umuntu owenza into embi umuntu wabulala ekhaya cela vela manje ingane sinamabhadi namhlanje zifuna ukuthi umuntu agezwe kususo lelo bhadi ukuthi umuntu aphile ukuze umuntu azomukela inhlanhla sifuna ukukhuluma siqinisekise ukuthi angeke ukwazi ukuba nenhlanhla iphile igcine ihlale uma uthi wento zakho njalo sonke isikhathi ihlale ibhidlika isizathu kunento efihlile ofanele silungise kufanele uthola amakhambi uyogezwa kusho kufuna onukani kufuna obhubhubhu kufuna uqhumo kufune imiganu kufune imithi lezokwenza ukuthi isikhathi ugezwa kubulawe leya lesihlele njengehlava sesichitho ngoba namanje masinga kungangena abantu bakhulume la baninga abantu esingakhuluma nabo sibatshela ukuthi hey ethi kade ngangigezwa kodwa kulunga inkinga ukuthi akuqondaniswa nokuthi umuntu ugezelwa ini yabona kunomuntu namhlanje msakazi oyekwathi eqeda ukhipha umntwana kwabenzuku kwavela ukuthi unedlozi lobungoma lo muntu obenedlozi lobungoma ahamba nalo kodwa kunethunzi elivimbi useze wathwasa enqela ukugonyuluka lenkulumo yokuthi ukhona umntwana amkhiphayo manje lento isihli isithixo esivimbe kusengathi ugobela wakhe akazi ukuthi fanele enzini kanti uyena
odala inkinga ukuthi into ke zingakhona ucaca ngisho nedlozi liyamlahla manje usebathe uthwasiswa ngapha usethwase nga-15 omunye usegcine waze wagana lapha ade uthwasa khona ephume ngendlozi njalo ephume ekhishwa idlozi angithi msakazi ake sifuna nokubuyela futhi kule nto ethi ukhona into yokuthi uma engenwe abantu abadala ephila angithi ethola ukuthi uma bengena kumuntu abantu abadala behambe naye bekhiphe ekhaya bemise edlozini kube ukuthi kube khona umuntu ongena edlozini umuntu ongena edlozini nomuntu ongenwe edlozi into ezimbili ezehlukene lezo into ezimbili ngoba umuntu ongenwe idlozi limdalisa straight to ukuthi ayofika lapho kodwa uma ezohamba nethunzi lokubulala lokukhipha isisu ngeke kulunge abantu fana gezi ngoba idlozi alizwana umuntu ongahlambulukile into zakhe zimosha ngoba kunento eyithunzi ongagezi kunabantu abashonelwe lapho emakhaya abagezi abathatha izinto zokuhlamba ususa ubuthunzi bokuthi umuntu wafela so yizona zinto kufanele sikhulume ngazo lezi sibatshele manje abantu ukuthi umuntu unamabhasi ukwehle kufika imali umuntu abona imali ifika imali iyaphela akazi imali iqedwa yini iqedwa yile nto yokuthi kufanele ugezwe sikhuluma nje ngokugeza kuphela ukuthi umuntu kufanele ahlanjwe ukuze ube nenhlanhla uthandwe nangabantu buka umuntu uyenziwa ngabantu manje useze hamba khomba abantu ukuthi ngeyichitho cha wena wakhipha umntana ngesikhathi umkhipha umntana ngesikhathi usuthi ufuna ukujabula umntana uhleli amathela kuwe emosha into zakho ngoba wakhipha ingane njengoba ukhipha ingane yikho lokho okudala ukuthi manje into zakho zingahambi kahle ufuna lokho uyogezwa kusakuxolisa kuba abantu abadala nasemzimbeni umzimba uhamba nento eyithunzi elidala ukuthi into zingalungi yilokho engifuna ukugcizela kakhulu nalokho kwalaba abantu abangenwe imimoya nalokho ukuthi umuntu mezelwe enemimoya idlozi lingakamkhombi ukuthi fanaye kuphi bese yawalk athatha itaxi agibele itaxi ahambe ayise labafuna ukuthwasa khona abangani bakhe lokho kudala ukuthi kugcine manje kungenabo abantu abanesiqiniseko sokuthi lo muntu uthwasile agcine omunye ashiye edlozini omunye agcina ashiye egobela omunye ugcina aphume ngempela ingekho into ayaziyo omunye namhlanje waphothulwa kodwa lo muntu namanje akakwazi ukubhula mangangena umuntu ofuna ukubhula namhlanje akakwazi ukubhula thini ngoba wathatha iwalk umuntu ongenwe edlozi nimkhomba la kufanele khona umuze ungena etekisini ugqoka amaqhozi ugqoka iweave uhambe uyothi ngenwe edlozi ufuna ukuthwasa ayilungile lento yikho lokho sekunabantu abaningi abagcwele umhlaba wonke abangenalo ulwazi lokulapha yikho sokugcwele abantu abaningi ubungoma bukhona into esakhula ngayo kunababhuli ababebhula kuthiwa hambe sangomeni uyobhula sifike sikutshela inkinga yakho ufikwe uqhamuka uthuza sibe dala zizamula namhla kusekho ukuthi ufike umuntu uyilalele kanjani basehlala akakuzwa nokuthi uyeza wena Dr Ngobese abantu ke kulo mcimbi uthike ngabantu abathi bakhuphe izisu ngabantu babulele ngabo babathi ba-atitho beqala asithi sibe khona abantu abanasacela ukuthi bakhuphe izivuvu nomuntu lo bekade esithile baza abantu belabantu mhlawumbe engithoki kanjani gasho unomuntu apha esikhathini kokhona sithi umuntu obekade isebenza nje kwashakala apha ngiyaza uthando wakhoza nomuntu ke kunesimala sokuba yakhipha ubani yathumela kodwa manje ukuthi kodwa lento yashiya ngesandla sami engekho ngubani wazi bakuhle kubana ke lezi zinto zibayitshaya abanye abantu ngoba mhlawumbe i-situation ezinjalo ukuthi nazo bayafana nalokhu ikhuphe izisu nakuhlanjwa ufuna ukuhlanjwa msakazi nabalaleli ngoba lowo muntu umbulala ukuthi wathunywa wayofaka umuthi umuntu wafa umbulali wena owawuphethe umuthi before kube ukuthi uthunyiwe ngoba uma khona manje ungathatha isibhamu uthunywe uNgobese ngithi aba ngidubene nangumsakazi wami uzokunika u10,000 kuya wena ufike udubule ubani oboshwayo ngoba kuboshwa wena obudubule uthi uchaza kodwa umuntu oseboshiwe wena usho ukuthi umuntu obulele wena hamba nethunzi dinga kuhlanjwe wena ngoba wena ubulele and wathatha umuntu wadlisa umuntu konto eshawula wathatha umuntu wadlisa umuntu
So njengoba udlisa umuntu nje kusho ukuthi ubulele. And number 2, funa ugezwe ithunzi lokuthi wena wabulala. Ngoba uma uzohlala nalo thunzi uzohluba nequnga lokuthi ungahlela ubulala. Mhlawumbe nje xa kuyitest nje insimbi ka-8 o'clock mhlawumbe bakhona uphulaphula ufuna nombuzo njengoba ngiyithuba la abuze akuze ku-788 972 namhlanje nayo imicimbi yemakhethi sisimane phapho ladala licala lingabapapho vele nje kufona incloko lesekhaya ubuze ubuzela umuntu akunyanzelekanga bakubuzela isiqu sakho kungenjalo okanye-ke isinengcebiso ngolo hlobo mhlawumbe ngenye namixhobo ufuna nje ukuncedakala ubomfazi bani nawe mhlawumbe ngaloke ungancedakala nguye Dr Ngobese bangile kodwa Dr logama selingomhlabo. Yebo ngiyabonga msakazi. Asigcile kulena noma izoba nzima noma izoba kuhlungu lena yomuntu ongenwe idlozi nomuntu ongene edlozini. Asigcile kulento umsakazi ngoba kumoshekile eSouth Africa. Ngokwemthetho wesintu kudala uma umuntu engenwe idlozi angithi msakazi siyazi ukuthi bekuba ukuthi uyalahleka umuntu aphuma ekhaya ahambe aze ayofika lapha idlozi limthuma khona. Njengalesikhathi samanje wagcina nje uzokuthiwa kwaphuma umuntu azi ukuthi uphi akusenzeki idlozi kodwa likhona. Yini edala lento? Abantu abahlanjiwe kunamacala abantu abahamba nawo. Yikho kudala ukuthi gcine sekungathi idlozi liyabale ngoba idlozi lifana nomuntu okholwayo. Umuntu okholwa koma sikhuluma ngaye sikhuluma umuntu ohamba nesithunywa. Uma isithunywa sikuthola ukuthi wena awuhlambulukile siyadeda kuwe. Ngisho ispirit mina sikamoya engcwele siyaqhela kuwe ngoba suke sikubona ukuthi uhamba nento okungcola uhamba naye. Umuntu ongenwe edlozi ke uhamba nento esuka imguide kodwa uma ungasowenza imistake iyasuka kuwe. Idede ngoba usuwenze into le esingayifuni. Yikho ngimesaba umuntu olaphayo okhonze njalo ukuthi ahlale nemithi emibi eyichithe nomuntu yokubula. Ngeke imbuzo ungena edlozini njani lo ngoba idlozi uma lingene kahle kuwe alikuthandisisi kahle into yokubulala. Kuhle ngathi ungenza into zenhlalo ungathi ungalungisela abantu inkinga zabo ungalapha abantu abagulayo abaphethwe amadlisi abantu abadlisiwe abantu abasuke bethwetshulwa abantu besuke bengaphili. Idlozi lisebenza ngalokho lokwenza amagoboko kodwa umuntu edlozi sekuthiwa isangoma lesi kodwa siphatha imithi emibi. Lowo muntu usuke engenalo idlozi kahle. Khona ufana ihlolo ibhekwe lapho ngoba no usuyingazile idlozi. Qinisekisa lokho ngoba idlozi alizwani nomuntu ophatha into embi. So njengamanje sikhuluma ngomuntu ongenwe idlozi ofanele lisebenze uthwasile wabuye ekhaya waphothula wahlulwa ngisho ukuthi enama ifike ekhaya mangena umuntu ahlole lo muntu ubuyile akathwasile. Kunabantu abahlezi asebakuqeda 10 years belapha abaye bawuthwasa khona. Omunye ushiya umuzi wakhe wahamba washiya indoda yakhe wayedlozini. Njengoba ufika edlozini usehleli 10 years kodwa wayelotsholiwe lo muntu. Omunye usezowagana lapha. Yini lento eyenzekayo emhlabeni? Yini lento eyenzeka emhlabeni? Kulimala isintu sobaba mkhulu. Idlozi ayiqali manje indala yabakhona kodwa uma usukulandela uyabona ukuthi umuntu u6 months mningi kakhulu esemzini womuntu. Angiphathi umuntu osuke eganile angiphathi uma ukuthi ngoba into edala ukuthi kuze kube ukuthi ugcina ube ngathi awuyazi into oyenza ilokho ukuthi uwokhe uzwe nje mawuze umngane ethi ngathwasa kwabantu nawe uma kwaphupha amaphupha eyinyoka usufuna ukuthwasa. Idlozi umuntu nomuntu unedlozi mos noma namuphi umuntu unedlozi kodwa kufanele kucheck ukuthi elobu ngoma noma unedlozi nje kufanele hlanjulwe kuwe uze liphile libe inhlanhla. Hayi ukuthi wonke umfana athwasa. Ngalesikhathi kuthwasa wonke umuntu yikho kugcine kunabantu abathwasile kodwa abangenawo umsebenzi abawenzayo. Akungeni umuntu akwesekunabantu abaningi abagcina befunda umuthi sebeyathakatha ngawo baloya ingane zabantu baloya imizi yabantu. Ilento yokuthi abantu umuntu ongenwe idlozi kuyihlazo ukuthi ahlale abona abantu bengangeni engekho umuntu omsizile kwaze kwaphela usuku ngoba iyamkhathaza lento ngoba ingene kuye ukuthi wonephi ikuphi lapho onekhona ukuze ayisukumele. Njengamanje abantu abahlanjwe umuntu ezongena
entweni eyidlozi noma ekhonjwa idlozi ahlanjwe kunako ukuthi yonke into ebimdake kuye ayikhucula isuswe yabona nalona kothandile ukuthi ongena edlozini ake behlanjwe abantu bese kuqala anikwe into eyigobongo lokuqina esicacisa ukuthi kecala ukuthi unantoboni yedlozi unomndiki uthokoza umakhosi kwenzekeni ngaye ukuze kungaphithi kuphoxeka isidima noma isithunzi sento sokulapha ngoba isithunzi sokulapha siphelile emhlabeni ngenxa zabo bonke labantu asebekwazi ukwenza izinto ukufika manje endaweni kunomfanyana omncane ona 25 years osemisa amaflegi na useyalapha umuntu ulandela ukuthi ubani wayelapha kini akekho sifashion lento ekhaya isixhangu ziphongo kwensimbi ka-8 o'clock iyaza akho umcimbi obonakala bawushushu kakhulu lasenake Dr Ngobese sigxile kuwo umcimbi kakhulukazi wabantu abathathileyo bethatha ngendlela eziphila abanye bengaqondi abe benamhlanje imisebenzi abayibonakali eseyifana nje mhlawumbe okuqala kuphile yadlula leyo nto omnye nje isiphila nje ngoku akukho nqubekela ayenzayo mhlawumbe omnye usaqhubeleka nje akukho muntu ungenayo ngamanye amaxesha le Dr babanenkolelo ethi abantu basuke bevaliwe mhlawumbe ke othisha wabo mhlawumbe ngazathi nje kakhulu izinto zaphaya kodwa babanento ethi basuke bevaliwe othisha wabo ngenxa yemona abathile leyo nto engakunenzeki ukuthi yenzeka ngoba mhlawumbe alikhwelethi elakhe ethiwa mhlawumbe idlozi ngelo xa kuzoba lula bazivaleke izinto kuba liyabona into eyenzakalayo ilokho-ke umsakazi kufanele sigcile kukho uma umuntu ekhishwe idlozi once wafika kuNgobese wathi wenza into emdaka liyakutshela exactly idlozi likhiphe ekhaya likisa kuNgobese ukuthi uNgobese angasenzi kahle likhiphe lapho straight ngoba usuhamba nento egayidayo egadile ekutshela kufanele kwenziwe ngoba kahle kahle umuntu uma yothwasa noma ngabe ngizomfakela into yobugobongo bobudlozi ukuthi kufanele athwase enze kanje aphathe idlozini imfundisi imini kodwa kahle kahle umuntu osuke egayida uye ngoba labantu abake bayakhuluma ukuthi sesidinga ukuthi manje sesilungile sekufanele sigoduke hayi ukuthi konke kuzobe kushiwo mina njengogobene into edala ukuthi abantu nala ebagobongwe nabo bagcine sebefakela imithi ongesiyo egcina umuntu esewumuntu ozothi bayifakela igobongo lokuthi ahlale la ekhaya egcine segana la sekwenza ukungcola konke kwenziwa ngoba vele uwokhile idlozi alikutsheli lutho usuke ekhaya wawoka lokho kurong lokho kukhuluma ngibona okurong akusindele ukuthwasa leyo khishwa idlozi ekhaya uma ubona ukuthi unamaphupho akhomba ukuthi kukhona into eyimpawu ekhomba idlozi kulungile siyavuma zama ukuthola umuntu ozothi mayihlolela bese ehlambulula imoya yakho bese ethi makwenze ihlambululo semoya yakho ikwazi ukucaca ikhombe la kufanele wena uyothwasiswa khona ukuze izokwazi lento ukungajapha ngoba mase uyihambela phambili izosala vele usuhamba wedwa awusananto egayidayo ngoku okay ngoba mhlawumbe ukhona na umbuzo okanye ufuna nje manje lokho kuyazi uDr Ngobese usekhona kule mizuzu emine ifanele hayi bo 078.97250 078.97250 ukhona ukuphendula umbuzo osenamandla yes no usekhona masifike njani mhlawumbe ufulukazi wabo bathi bayothwasa kodwa bayihamba indawo mhlawumbe ukuthi engathi indawo eyi-1 alokhu uma bengena bese aqhubeka isikole siyi-1 ingabagcili okay okay umbuzo wami ukuba ingaba imithombo elenza-ke lo wesifazane athanda amadoda kulofica imithombo ingaba yinto enyanisana leyo Dr Ngobese yeah okay Dr Ngobese njalo iphini yakho uthini umlaleli wami engimthandayo uthi ingxaki ekhona umuntu utshadile nendoda yakhe then athi aqalisa nendawo yebethonga no asibantu bane imthandisa kakhulu amadoda bathi
sebethethayo-ke nemithi abathanda amadoda kwenziwa kwamilo elihluphekile ngaba loo nto yenziwa yintombi mhlawumbe uba kunjani. Angibuyele game 2 kule nto. Umuntu onedlozi elingene kuye, hayi umuntu ongene edlozini. Umuntu ongenwe idlozi. Idlozi into eclean, angibuyele kule nto. Alikho idlozi elilobunuku. Uyabona uma idlozi likhiphe ekhaya, msakazi abalaleli, alikwazi ukuthi uma selikhiphe ekhaya ngoba alizwali idlozi into engcolile. Uma likhiphe ekhaya wena bese kuba ukuthi usuthanda amadoda, uvela ungcolile. Uvela ungcolile. Asingahlanganisi ukungcola komuntu osuke enza ukuphinga nedlozi. Lo muntu unokungcola kwakhe kokuzalwa, ucashisa ubugebengu akwenzayo ngedlozi. Ayikho into enjalo. Kufana nomuntu okuthethe eganile idlozi lamnika isiselo sokuthi agane bese kuba ukuthi ethi semzini fana jabulisa indoda ethi abantu abadala abavumi. Ayikho leyo nto. Lezo namhlanje utshela uNgobese ngihambe bazongizonda ngoba abantu bahleli bebhaca ngedlozi. Ayikho into enjalo. Uma umuntu engenwe abantu abadala, ayikho into ethi akube khona ubunuku abenzayo ngoba sikhathi abantu abadala bephila kuye bayamguide. Angikhulumi ngomuntu ke uwesa umuntu othi ekhishwe edlozi limisa uthwasa bese efika eqoma lapha ya awuthwasa khona. Yabona, ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Idlozi lifuna into eclean ngoba even uma umuntu eyisobudlozini usuke kungavumelekile ukuthi uma eshiya indoda ahlangana nayo even kuyiva indoda ukuvakasha nje ize lapha ethwasa khona umuntu ngomthetho wedlozi akuvumelekile. Akuvumelekile umuntu avakashe ethi ngiyeza sicela ukubona, akuvumelekile abona nomyeni wakhe ngoba kusuke kungafuneki ukuthi agcine kukhona ayikhumbulayo uvuka imizwa yokuthi konje ngithandile. Usuke ehlezi njengomuntu lana okhondolwa idlozi. Uma ke umuntu esezoqoma sekuwesa ukuthanda ngeke ukwazi nje lo muntu akanadlozi wenza ubugebengu. Hey bo. Okay. Ayeke umsebenzi wakhe lokuqhuba. Okay. Ukumamela radio nje. Ukumamela radio. Kodwa kodwa. Ya, ushofa nje uthi ke makabuze inkonzo yomcimbi wethongo enyikisa abemisebenzi ozenza athi hayi ngokundiye imithongo ikhona na into enjalo onye mhlawumbe uyiqhuba njethi. Asilikhuluma iqiniso uma umuntu enedlozi enethonga nabantu abadala, ithonga alimjabulela umuntu osebenza kwaMlungu. Ithonga uma suke lingene kuwe lisuke lazi ukuthi uma usuthwasile wafunda lizokwazi ukuyibuyisela lenkomo lizozakhela umuzi lizokunika imali uhleli unayo. Sangenwa abantu abadala nje thina sisebenza uMlungu angimazi amgcina amuphi unyaka angisaphuma esikolweni mhlawumbe ngasebenza for 5 years then emva kwalokho kwaqala imali caca then emva kwalokho ngama kuzuba namhlanje. Uma ungenwe abantu abadala bephila kuwe uzosebenza ngabo angeke ukwazi ukulamba ngoba ungenwe abantu abadala baphila kuwe abazoyidirect impilo bayicontrol ibe ngalendlela abafuna ngayo. Uzufika ekutheni uphile bakubona ukuthi ungcono abantu kanti abantu abadala uhamba nabo. Okay. Ngenxa yexesha-ke hleza maseke siyayisonga apha kodwa mhlawumbe ungabuza umbuzo ukhona umuntu osungazithandele ngena yena nje athandele ngena ithongo athi nami ngihlale kwenza lo msebenzi onye mhlawumbe kukhona abantu abayibathanda indlela angqisa ngayo enza ngayo amagqisa mhlawumbe ikhona into enjalo umuntu athi wayengena ngoyithanda yena. Ukhona umuntu ongene yozini ngoba ethanda lento umuntu wetholeke zama umuntu engekho. Hayi. Hawu, uzamlana ngoba ngikuhlola ayikho into edlozi. Ufuna ukwenza ini? Yabo, into ehluphile emsakazo yazi yini? Uhluphe lokho ukuthi yena nathi thina abantu abangogobela sesinendlala kakhulu ugcina usuthi kufanele uzothwasa nomuntu uyihlola uyibone into umuntu ayikho. Kanti iqiniso kufanele ibe kithi umtshela umuntu engene mina ukuthi awunadlozi, awunalutho wena. Ufuna ukwelashwa wena, uphile ubuyele emsebenzini ofuna amatoho wena usebenze phuma kulena into elahlekile abantu abangogobela.
Yes, asibuyele lapha esithi khona www.drngobese.co.za. Ake sibuyele nalapha futhi ku Dr Ngobese, Facebook Dr Ngobese, YouTube Dr Ngobese, Instagram Dr Ngobese, and sibuyele kulapha ku 078 191 1010 078 191 1010 nalapha ku 072 27 689 36. Ziya WhatsApp lezi number futhi ziyafonela uma umuntu eWhatsAppile ungobe sengaphendula uxolo usuke ezobuya usuke busy aphinda akhulume. Abantu bangene kula mapage engiwashoyo bazobona umsebenzi kaNgobese awenzayo, bazobona nama-video kaNgobese akhuluma ngawo ukuze abantu bangagcini ukuze sikhuluma kanje eredweni, kodwa babukele bazoyibona izinto ezi-right ngoba azenzayo. Ngiyabonga. Right?